Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karim oyatlarının birisinde, Kevser suresinde bizga shunday so'zlar aytadi. A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Fasalli li robbika wanhar. Ya'ni namozingni o'qi ham qurboningni shol. Bu so'zlarni Allah subhanahu wa ta'ala payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytgan bo'lsa-da, shunday bizga da, mu'min musulmonlarga da bu so'z to'g'ri keladi. Ham bu so'zlar qaysi vaqtga, qaysi namozga to'g'ri kelasin deganda, biz albatta shunday javob qaytaramiz. Shu so'zlar unda qurbon g'ayiti namozi ham qurbon sholu g'amallarına to'g'ri keladi. Alhamdulillah, Alloh taolaning rahmati bilan shu kunlarga kelib yetamiz, yaqinlashamiz. Alloh taolaning rahmati bilan Zulhijja oyining 10-kunida ertangi namozni o'qigach, quyosh ko'tarilib, biroz vaqt o'zgandan so'ng qurbon g'ayitine kirishamiz. Ya'ni dinimizning ikkinchi ulug' bayrami. Birinchisi ulda bo'lsa Uraza g'ayiti bo'lsa, ikkinchisi qurbon g'ayiti. Alhamdulillah, Alloh taolo shu vaqtlarga hatli yashash yetirga nasib etdi. Ham shu vaqtlarni albatta Alloh subhanahu va taolaning amr buyruqlariga bo'ysunib, g'ayit namozlarida qatnashib, qurbonlar shalib o'tkariga hammamizga da nasib bo'lsin. Bu masalalarni unutmayq. O'zimizning yerligimizda bu yilni yakshanba kuni 16-iyun kunida ertangi namozlarga, masjidlarga yig'ilishacakmiz. Alloh taolaning rahmati bilan shu vaqtlarda masjidga kelgan vaqtlarimizda takbirlar aytib, Alloh taolaga hamd sana aytib, tegishli amallarimizni o'taymiz. Uylarimizdan chiqqan vaqtlarimizdan Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar, valillahil hamd degan so'zlarni qabatlab borga tirishamiz. Shu so'zlar bilan o'zimizning bayramga kiruvimizni, bayramni boshlab jibaruvimizni Alloh subhanahu va taolaga bildirib qo'yamiz. Ham albatta qurbon g'ayiti namozida qatnashgandan so'ng namozda xutbalar tinglab, va'zlar tinglagandan so'ng akirnab qurbon g'amaline de kirisha boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolaning amrine bo'ysunib qurbon cholarga kirisha boshlaymiz. Qurbon g'amallari hali Adam alayhissalomdan boshlab, aning o'g'illaridan boshlab kelgan bir g'adat. Shuning Ibrohim alayhissalomdan kelgan g'adatlarimiz, g'amal ibodatlarimiz. Qurbon so'zi de Alloh subhanahu va taolaga yaqinayu degan anglata. Shunga ko'ra da qurbonga kirishgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo rizo bo'larlik darajada qurbonlar sholayq. Mumkinligimiz bo'lgan vaqtda mu'min musulmonlarga o'zining turmushini olib borudan tish qolgan kumush hisobına to'lgan moli bo'lgan kishilarga albatta bu g'amal, ya'ni qurbon sholu vajib bo'lib turadi, ya'ni tegishli. Qurbonga nindi mol yarisin deganda qo'y, soriq, yeysa sıyır ham duya kebek hayvanlarni qurbon sholarga ruxsat etiladi. Lekin endi qoz, tovuq kebek qushlarni yeysa ot kebek hayvanlarni qurbon sholarga durust bo'lmas. Qurbon sholu masalasına kelganda albatta qo'y, soriq, keja kiminde bir yaşlı bo'larga tegish. Lekin endi semiz, toza qo'y yoki soriq yarti yillik qana bo'lsa da, anisi da qurbonga keltirishga ruxsat etiladi. Lekin endi bir yashi to'lmagan kejalarni qurbonga keltirishga durust bo'lmas. Sıyırga kelganda kiminde 2 yashi to'larga tegish. Endi duya sholuvchilar bo'lsa, alarga duyaning 5 yash to'lug'ini bilirga kerak bo'lar. Qurbon sholu masalasına kelganda 7 kishidan sıyırni yeysa diyani sholarga ruxsat etiladi. Endi qo'y, soriq, keja kebek hayvonlarni bir kishidan bir qurbon sholarga tegish bo'lar. Qurbon sholu 10-kunida, ya'ni Zulhijja oyining 10-kunida g'ayit bayrami, g'ayit namozidan so'ng sholarga ruxsat etiladi. Shunday shu kunni sholarga ulgurmagan kishilar Zulhijja oyining 11, 12 kunlarida da qurbon sholarga tegishli bo'lar. Ya'ni shu vaqtga qadar qurbon sholarga ruxsat etiladi. Ammo lekin 12-kunni, ya'ni Zulhijja oyining 12-kuni yetgandan so'ng qurbonlar endi sholni bitirga tegishli bo'lar. Bu vaqtlarga hozirlanik, bu vaqtga hozir bo'lib, endi planlarimizni qurib qo'yiq. Endi qurbon sholuga kelganda Alloh subhanahu va taolo qurbonlarimizni qabul etsin uchun, Alloh taolo qurbonlarimiz bilan rizo bo'lsin uchun o'zimizning molimizni da jillamik
Чөнки корбан чалган вакытта тиешле рәвештә, ягъни сау сәламәт, симез, таза булган корбаннарны чалу, ул да булса сөннәт булып тора. Корбан чалганда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бер аят кәримәне җиткерә. Ул да булса, инде шундый рәвештә яңгырый ки: "Аъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим, лан таналлул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сездән, сезгә кадерле булган, сезгә яраткан булган малыгызны, гамәл гыйбадәтегезне кабул итә дип әйтә. Ягъни үзебезгә сөйекле булганны корбан китерсәк, үзебезгә кадерле булганны корбан китерсәк, ул вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу гамәлләребезне кабул итәр. Шуңа күрә дә корбанлыкка килгән вакытта корбан симез, таза булса, безгә әлбәттә хәерлерәк булыр. Шулай ук корбан итен бүлү мәсьәләсенә килгәндә, иң хәерлесе ул да булса, шушы итне 3 өлешкә бүлеп, бер өлешен үзеңә калдырып, бер өлеше белән кунакларны сыйлап, туганнарыңны хөрмәтләү һәм бер өлеше белән фәкыйрьләрне, мохтаҗларны хөрмәтләү бик хәерле булыр. Әмма дә ләкин мөмкинлек булмый икән, үзең дә иткә мохтаҗсың икән, ул вакытта тулысынча итен үзеңә калдырсаң да була. Бик бай икәнсең, ул вакытта тулысынча таратуың да рөхсәт ителә. Әмма дә ләкин бөтенесе дә үз карамагыңда. Шулай ук инде корбан мәсьәләсенә килгәндә, корбанны 7 кеше сыерга катнашкан вакытта, яисә биегә катнашкан вакытта аң булырга кирәк. Арагызда берәрсе генә булса да корбан ниятләп түгел, ит кенә ниятләгән булса, берсенең дә корбаны кабул булмас. Шуңа күрә дә бөтен катнашкан кеше дә корбан ниятләргә тиеш булыр. Әлбәттә, бу мәсьәләләрне без истә тотарга тиеш. Корбан чалыр алдыннан бу мәсьәләләрне уйлап искә төшереп, белмәгәннәребезне белгән кешеләрдән сорарга кирәк булыр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә киләчәк бәйрәмнәребезгә хәерле рәвештә әзерләнергә насыйп итсен. Гаит намазларыбызны, корбаннарыбызны, барлык изге гамәлләребезне дә ихлас күңелләребездән кабул итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.